Menteri Kam Po Yeng Kari Amit Shah ula kular bantau daga komiti kaban kmi bat shimkya ya ki majing dawa jang kishipo tali ki Autonomous District Council ADC ka thain chatei lam mingi wa Amit Shah ula ai kane kajing kular ha kajing ye kendu ya ka kenhun kinomik mat jang kishipo tali ki ADC ki balai kendu ya ne ka sngi pale ha New Delhi wa Amit Shah ula pentibru ba kane ka komiti kan sasyong bisharlut ya barok ki majing dawa jang ki ADC baban pendep ya kane ka kam ha po ka al Santrik Unailat Hajar Pusau. Ya kenela pentip dau Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC Pak Penyai Sing Siem hadin kajingi kendu ya Amit Shah. Nakaliang jungi kumka EDC ka kenhun joki Autonomous District Council hapo North East Rockaway Bakentup nadu ya ka Tripura Territorial Council nangta ka Bodoland Territorial Council Karbi Anglong nangta ka Dimahasau ka Khasi Hills Gent Hills Garo Hills nangta ka Chakma Lai Batmara baru sepuluh ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini ni po nongba Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Bakerpang ka Bashimpor jan hadu Shtenggerta baru Union Home Minister Amit Shah ban ya pensnow penpau ke ikajing dan kam gujungi HKBD bakani ka schedule amendment te HKBD bakani ka schedule amendment gila pensnow bat hoi ni dan laki jong ki jing dan ki jing dawa gujungi henry ya baro ikini ki jing dawa gujungi nakaliang jong Union Home Minister la ai kata ka jubab dan ni la pensnow hani bahapo ka Hapo kasibnai kemudian hapo arpusan terih dari penai penwan August buat pendep yang direkam berbisar banyak buat konsideran ke komiti ke bawah Union Home Minister of State untuk direkam buat nakal yang jungi ni penpau yang jingkemen buat I kublai kerpang ya Home Minister Amit Shah pla sengap pada simkai ni kakam HBD kenika sexual amendment kermen scam ba kini baru kijing penslow kejungi HBD benang penklan susu yaki EDC hapot North East kamtam ngiwan naka jelam Meghalaya iki bangi ni slow bangi dan kam ban ya dan lang ban penlong ya je jungi bateli iki nong nong Meghalaya bateli ling ba ni sexual amendment kan long kajing mentoi bajing kerpu makrau sai sien nakaliang jungi na Meghalaya ki EDC ni ai kublai kerpang ye promote CM jong bodo ai kublai kerpang ye produce chairman jong ka Tripasa nangta MP jungi na po Karbi Tiso nangta kiwi baro ki CM wedan lang kiba la penlong ini ka ji keduk jungi ka bejob takasi ni ya keren be tang habide bakasik schedule hoi na baro spotli ki EDC ni dan lak na ki jong ki jing pensnow jing dawa ka jungi Henry ya kan ni ladap ben menjul da menteri mene bandon ya kawe ka komiti ka ban sakli da Union Home Minister of State ya kan ni batang hapo shibnai on pendep ban singap lut ya baro khoi ki details tangan namla ban batai lut ya baro ki jenat hane de Henry ka bastunat kalong ba Union Home Minister la pediang ya kenika ki ka memorandum ka jungi ka bangi tho ba pangi ai mene ta kata de ka le sila benong ba ngila krek poi syaka jingjok HBD ba kenika benta ka bangila iki la slam hanadu senam arja ka kendai HBD kenika sexual amendment kenhon joki EDC boro itu menta kasni hadin bala de kendu ya Union Home Minister ngila shimbu ni ka karai ba ngin ya kendu yang para mangi hasilong haka shipotare u August ini kendu yang baru sepuluh ki EDC hasilong dekani kalong ka kubor bat kunjuru nakaliang juni di beriang subhai bro ki EDC banwan hasilong namtaka meeting ke baar nang peminang yo bania berjimut bania keren bania taj show apa dia